अहानबदा मरुइबा पाउ लैखिद्रबा BDF प्रेमानंदगी पोस्टमार्टम लोरबा मतुंग थौबाल ओक्रमदा अरोइबा मथौ मंगम पांगथोखरे पुखरी अमसुंग पाट फुंजिलगा कम्युनिटी हॉल साबगी सनबी अमा लागिबा सिटोक्लसे कम्युनिटी हॉल दी अहांगबा लमदा सागदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंगदोखरे अमदे ख्वाइरंबन इमा कैथेल असे मणिपुर सक्ताकपद सिथब याद्रबा अमनी हाइना वांखै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA थांगजम अरुण कुमारना फोंगदोखरे खुरमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर के नुंगथिल की मणिपुरी पाउ मिडियम ताबिरी बसिंगबो सिंथोई थोकसोमना तराम नोक्सरे हौजिक मियामदा पाउ संदोकना पिजरे ममांग थागी तांग तरागा तरुक्ता चांदल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनन लैबा ओरानटोफ सिंगदा पोपी यान बसखिबदगी मफम खंगदना मतम खरा लैरोरबा मतुंग असिबा हक्सांग ओइना फंगखिबा BDF पर्सनल निंगोंबम प्रेमानंदगी अरोइबा मथौ मंगम अवांगबा थाकता इकाई खुमनबा उतुना पांगथोखरे BDF पर्सनल एन प्रेमानंदगी अरोइबा मथौ मंगम पांगथोक्त्रिङैदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की SP जोगेशचंद्र हौबिजमना लुचिंगबा टीम अमना थौबाल ओक्रम लंपाकता लैसु कटलबा मतुंग गन सैलूट पीदुना इकाई खुमनबा उतखे पनबा याई चांदल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्न लैबा ओरानटोफ सिंगदा पोपियान बसतखिबा BDF पर्सनल प्रेमानंदा हौखिबा जनवरी की तांग कुन अमदे कुनगमाथोई की लोनबा अहिंदा ओरानटोपता लैबा 15 सुबा AR गे टेम्पररी फायरिंग रेंजता लैबा महाकी तुमफमदगे मफम खंगदना मांगखिबने महाक मांगखरबा मतुंग हौखिबा तांग अनिदा 15 सुबा AR गे मतेंग लोइना चांदल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एडिशनल SP ऑपरेशंस अमरजीत लमाबम अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एडिशनल SP ऑपरेशंस वांगखोंबा ओक्रमचाना लुचिंगबा थौबाल पुलिस अमदे चांदल पुलिस के मसिंग यामलबा टीम अमा मफम अदुदा संसिंदुना थीबा हुंबगी थबक चथबा हौखे मथंगी निमित फेब्रुवारी की तांग अहुमदसु सर्च टीम अदुना लेवानन विलेज दा लैबा अकोइबा मफम सिंगदा निमित चुपा थीरबा फाउबा फंखिदबदगी ओरानटोपता लैबा 15 सुबा AR की टेम्पररी बेस कैंप तमना हलकपदा सर्च टीम अदुगे मनिंग थंगना लाकपा पुलिस पर्सनल खरना पथा पुमथरबा अकनबा मनम अमा नमी हायरकपदगी मफम अदुदा अमुक थीबा हुंबगी थबक चथखे पुलिस पर्सनल सिंग अदुना ngahyak थीरबा मतुंग असोंबा मफम अमदा प्रेमामंदगे थवाई याउद्रबा हक्सांग अदु थेंगनखिबनी हाइना पावसिना मखातारी पुखरी अमसुंग पाट फुंजिलगा कम्युनिटी हॉल साबगी सनबी अमा लाक्लिबा सिटोक्लसे कम्युनिटी हॉल दी अहांग बलमदा सागदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंगदोखरे वाफम मसी डेप्यूटी कमिश्नर इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अमसुंग हाइंगांग कोंथा मखा लैकाई मॉडल क्लब न सिंदुना ngasi हाइंगांग मखा लैकाई कांगजैबुंग लंपाकता पांगथोकपा मल्टीपर्पस रेल डेवलपमेंट सेंटर हॉल अमसुंग हाइंगांग कोंथा मखा लैकाई मॉडल क्लब के नौना साबा बिल्डिंग संगाबगी थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंगदोखिबने क्लब असिगी लैखिद्रबा फाउंडर मेंबर्स इंगे मफमदा लैसु कतुना हौदोखिबा संगाबगी थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई लैकाई गे फबा साउखत थौरांग अमा पाइखलकपदा अखोय मसेलगी मरक्ता लैनबा कलक यंगथिनबगी वाखलोन थादोकलगा पुन्ना सौगतमिनसे लमगी वाहौदा मसिन मनाव खनरिङै इसा इसा खक्तगी नुंगाइनबा होनरिङै अखोयगी फुरुप असि मुटखिबा याबगी फिबम अमदा लाक्ले मैहौरोलदगी अखोयगी इपा इपुसिंगना करी करी तौरम्मे करी करी थंबिरमी हाइबसे खोंगुल लीबगी मतम यौरक्ले मणिपुर की मैपता इबुदो मार्जिंगे चिंगदोल कैथल मानबी हाइना लेरमलिबसे करीदगिनो हाइबदु थिगतपा मथौ ताई लैबाग असिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिरेंग मखादा चिंगतम खाइदना अमत ओइना पुनसिनबगी वाखलोंदा तोंगान तोंगान स्ट्रक्चर अमदि हेरिटेज पार्क कया सेमगतुना थंबा होरे इपा इपु हाक्तक्तगे लैरक्लबा थांगता असि योखतुना थमननबा थांगतागे महिलोइसंग कया लिंखतले चिंग अमदि तम अमत ओइना पुनसिननबा होनरिबसे मियामगी मतेंग याउदना कैदोंनुंगदा माइपाकपा ngamloi lamdam asigi singpat amadi turel sing kandrabade lamdam asigi honglakliba aying asagi khal asi kanba ngamloi mahosagi leizariba khal asi
मांगहनबगी महूत मियाम पुन्ना योखतमिनसे मणिपुर की लेरिबा पाट अमगी ओइफम थोकपा फिबम अदु ओइननबा तौथोकपगी थबक पाइखतपा हौरगने लम्फेल पाट असि तौथोकननबा लेंगाकना लुपा करोड़ 490 काइथरकले वाइथौ अमदी उसोइपोकपी पाटसु तौनबगी थौरांग लेरे मैहौरोलदगी खुंदादुना लैमिनरकलबा अखोइ मसल नुंसिनना अमत ओइना साउखतपगी लंबीदा खोंग थांगमिनरसि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना मखाताना फोंदोखे अखोइ लिंजेन मानबियो मैहौरोलदगी लैमिनरबा इसिलिनाउसिंग अखोइ मसेलगी मरकता खन्नबा चैनबा उमखन्नबा थादोकबियो लैमिनरबनी काइनबा यारोइदबनी पुंसी चुबगी लैमिनरगदोरबनी अदा मदुदैदा अखोइ एडजस्टमेंट अमा चंगे नुंसिनबा यानबा हाइनबा भाब तामिनबा अमना अमगी चनबी रेस्पेक्ट तोबा अमना अमगी मसक खंगबीबा अदु मथोक चंगे अदुनने अइना सिंगमान क्वेश्चन चेंजरगा होनजरिबा मणिपुर हुजिक फजना चेंज तौरबनी मयाम नोबिरंगनी सेमकलैबा सागलैबा तौरैबा मयाम अदु ngarang gi budget tudagasu yamna koi notice ki yam yauri मॉडल क्लब सावदा सौबा थौदांग लौखिबा मियोइ तरेता खुदै खुदोल तमदुना इकाई खुमनबा उठखिबा थौरम मदुदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसी कैट्स जैना सोशल वर्कर नोंथोंबम ओंबी हियाइनो बीजेपी नेशनल ओबीसी मोर्चा सनौजम 11 नमदे मॉडल क्लब की प्रेसिडेंट हिरोम इबोतोंबना प्रेसिडियम मेंबर ओइना सरुग्याखि चिंग अमसुंग तम अनिमक्ता कांगलोन काइना लम लैबा योनबगी थबक थिंगनबा लेंगा की फिरेप हेना चेसिल हलगनी हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोख्रे वाफम मसिंग असि कोंथौजम कांगजैबुंगदा नौना साबा मल्टीपर्पस कम्युनिटी सेंटर अमा संगाबगा मरी लेना पांगथोकपा थौरम अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखिबने मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टीआई सेटवर्टा अमसुंग मणिपुर लेंगा के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन याउना पांगथोकिबा थौरम मदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई हौजिक इम्फाल एरिया याउना स्टेट असिदा लम मतिकसाना लैसलक्ट्रे करिगुम्बा सिंग अमसुंग तमगी एरियादा लम लैबा योनबगी थबक चथगी हाइरबदे मरिलेनबा एडीसी म्युनिसिपालिटी नत्रगा ग्राम सभा की अयाब याउद्रबदे अथिंग थमलगने लोनना इम्फाल एरियादा मी कुंगना ताबगी चांग असे खरम मखै हंथहननबा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स करा सेमगत सागतननबा लेंगा की थौरांग लैरगने लमदम असे मॉडल स्टेट अमा ओइननबगी पांदमदा लेंगा असना अकनबा मुओंग होटनरी जलिबा था असिदा पांगथोकदोरिबा G20 की समिटना मणिपुरदा अहोंगबा खरा लागलगने समिट असिदा सरुक यागदोरिबा मालेम की शक्ति लैरबा लेबा कुनगी डेलीगेट सिंगना मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स मोइरांग INA हेडक्वार्टर अमदे संगाई इथनिक हेरिटेज पार्क नचिंगबा मफम कयादा सतुना यंगसिनगने लमदम असगी पुवारीदा असौबा फिदा अमा कंदुना लेहौरगदबा ब्रिटिश के पॉलिटिकल एजेंट ग्रिमवुड पु ताना थिंदुना हाटकिबा काजाउबो इकाई खुमनबा उटपा ओइना महाकी मितम अमा कंगला मनुंग नत्रगा इम्फाल की मफम साबा मदा खिन्ननबा लेंगा की थौरांग लेरे ममा लेबा की दमकता थौना फना चोंथोकिबा महाकुंभ मिसक अमा ngasiगी मिरोलदा खंगनबा हाइबसे यामनमक तंगाई फदे हौजी कोंथौजमदा लेरिबा काजाउगी मितम असिसु मपुंग फाना सेमजिन साजिननबा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सिनरगनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना मखाताना फोंदोखे ngasiगी मणिपुरगी मिरोल अमदि तुंगी मिरोल कन्ननबा होनबा सत्पदनेबा लाइव टीवी थुगो मथोकाना ngara बिहेपि इशा हमलाइगी ngara asimu साफंगी Judicial inquiry company, Kanagoma, Yenaba, Putaba drug normally could go on, but Yabush never read Marupon to the way. Marupon, I will destroy it. Drug, Carvato, drug, copy, harbor, anybody. Marupon, may what happens. Like you're telling the culture. A church purpose, you are in an assembly department. None can be you and come anytime you send money. Magumba, Moyu, Kara, I Manipur Prasala, and Travi, Masani.
Thauram aduda saruk yakiba Minister Sapam Ranjanna ngasi miyam da khusinariba multipurpose center ase mahaki apopuna manglamba manglana do thabak to onthokpane mahaki apopuna hinglingai matamda mafam asigi ahal oirabasingna ngayak awa pothafam amasung miyam gi pothafam ama semgatnaba khanaramba leike hairiba miyam gi apamba ase mahaki apopuna thabak to onthokpa ngamkhidrabasu mafam asigi miyam gi damakta mahakna ningba thunganbani haina Minister Ranjanna fongdoke ayah kukopi lamba ayah ki babale ni ada ahli laman jika tanah lamba pol coba mati sahana lagi mang kami ni lama TV lamba ada bo maki matang cara lagi dah mana mana mungkin lah ayah matang tu sukar ni loh sukar adu ayah ni bo mehut amoy na kalau tu bila macam itu dah ahli laman jika tanah raga kami na kari kami tahu ke ada ayah tanah raga आई इसी आई को पॉपी नंबर वन आपा हम पॉपी इसी बते इंजीनियर का आलम जिनका मंदा मैं हम जिनके आशीर्वाद पीवी रगा या सिंगिल स्थापन में बनो जबनी Thauram aduga mari lenana Konthozam Assembly Constituency ge khangalaba beneficiary singda CMHT level waiving all as amadi widow pension card sing yenthoke Khwairamban ima kaichal lasi Manipur saktak pada sithaba yadraba amani haina Wangkai Assembly Constituency gi MLA Thangjam Arun Kumar na phongdokhrei wafam asing ase Khwairamban ima kaichal da pangthokpa Manipur kaichal nupi marup ke nifu suba mapok kumon thauramda Wangkai Assembly Constituency gi MLA TH Arun Kumar na phongdokhibane Manipur kaichal nupi marup nasinduna pangthokiba thauram maduda Wangkai Assembly Constituency gi MLA Thangjam Arun Kumar na hai Khwairamban ima kaichal lasi Malem da maming lereba nupi ngaktana phamba adugumba kaichal lamane kaichal asida nupa amata potpham phamba yade karigumba nupa phamlamba tarabade logi oiba sairak phawba phangba yai kaichal asida phangdaba polam amata leite kaichal asina lamdam asigi senmit lon kengat hanbada asauba thaudang lawe lamdam asigi thaudok wathokta ima singna chauna mayong yaduna lakle ahan banupi lal amasung ani shuba nupi lal gi ihausu kaichal asidagi haukhibane Furup ki khena ba thamdaba apun begi saktam sagatpham amasu oriba kaichal asida ima singna pot yolaga masa masu semduna matik saba mi amamam oinaba su honaribani haina MLA TH Arun Kumar na kaichal phamlibi ima singbu singthakhi set ki ba khangchi tu ki phiduna taitok piraga humang taitok piraga lai lai su tamanda mi wela pasi si kaichal si imai bel singi adu haibu kanda masi kanamtana yenaba lairoi ha bisi ki wakanda laijai Isai sagi oi wakal thadok narsi koi apun magi saktam moina koi apun ba amatani habagi wakal lon da thabak tawmi narsi koi Manipur si hek thabak ama tor pakan ani to ko to pagi masi am haina bi ma khak leibasi masi gi mami si koi kaichel si ta tahalngum si haiba imagi pajar wa phomdo mayam punamangna support to bi oi nai mayam thamjage Sri Govindaji Bhakti Grantha Kendra Vidyalaya GVGKB Imphal Sinduna Satsangagi Humputaret Suba Award Presentation Namasung Vidyalaya Asigi Annual Function Ngasi Mahabali Mandirda Pangthokhrei Manipur State Legislative Assembly gi Speaker THOKCHOM Satavatra GVGKB gi President Thangjam Dasharat Basikong Jila Parishad ki Jila Parishad Jasowanta amadi Thongju Part 2 Gram Panchayat ki Pradhan Namairakpam Kanona Thauram gi maru oiba mithunglen singoina sarukya ke ngasi gi thauram aduda GVGKB gi chahi gi oina puthokpa sovina ama Phongdokpa loidana lairik thiba haiba tawba singda kumjali singani kungani thoi kungu humdoi gi oina sel yauna mana mathum singyen thoke thauram aduga mani lenana Speaker TR Setavarta hai Sri Govindaji Bhakti Grantha Kendra Vidyalaya GVGKB Imphal se maruoina ahal khaktana semba luf amane luf asing asi sahi humputaret suba annual function da saruk yaba phangba se yamna nungai matung tarak pada su luf astige afaba thabak khudingda saruk yaba ngamba oijage haike annual function bangkok musi yam mahu khana the guidance mayam ki apam ko chanana ba padawa la ka dori ba matam singa haibudi hutale ki patung du bin pupan huma pan huda lemna sum chai jam su mayam ki seba to ngam ba no organization review hai ba matam jude sum ai bo
ai mai ai da mu da ya de mai da je ma sai do shuru ya na ba ne ai ru ba da ni Paugi marathana atena break luminase Junior Brilliant School Malom Tulihal Makha Lekai da Laiba Brilliant School gi oina chatliba session English ngani kunhumdoi kunmari dagi ahan bo oina daycare gi khudong chabi yauna pre-nursery nursery amadi kindergarten gi class hokjaragani class ngasida ming chanabagi damak makha da pijeribo contact number sida pau phawbiro Junior Brilliant School Malom Tulihal Makha Imphal West contact number 9612171646 Iramdam asidasu anauba oina world class machine sizinaduna 20 steps refining eye testing gi facility fanghanjari Leo Lamlong Excellency Opticals Khurai Lamlong Bazaar Tinchit Road Imphal East Adomgi damakta khudongchaba asi pijari Adomgi mit lemna test tawjari amasung Adomgi chanaba chunaba lens sing amadi frame singda chada kun fawgi discount pijari Leo Lamlong Excellency Opticals Khurai Lamlong Bazaar Tinchit Road Imphal East Break imatung bineng tabiri bisingbu taram noksari hauzik makha taba pau pijare Aigi megi naidana humanity based politics tawduna nahasing lamjing na bahona she nahasing na sel tanba tandraba aphaba naha oireklaba matamda lamdam asi senmitlon leiba aphaba lamdam ama wahinba ngamgani haina langthawal assembly constituency gi MLA karam syamna phongdokrai wafam asi langthawal AC gi MLA karam syamna thabak suba tandaba masagi senthok lambi semjabata natana miyoi kaya thabak piba entrepreneur singda sendo yaudana loan pibagi makha satharakpa oina ngasi wangoi kendra manung channa samurau mayai laikai da laiba laikhidraba dongmai kapam ingo bige machanupa dongmai kapam subanka amade pathwai assembly constituency ge manung chanba awang khunau maning laikai dage thoksom surbalada selgi mateng tawbagi sathakiba khongsatta haikhibane Khongsat aduda MLA karam syamna makha taraduna hai hauziki naha singna nisa sasinduna masana masabo manghanana balambi da sangsilliba kaya asi urubada nungaitaba fawe ngasigi mirolna lainga ki thabak phangdre haiduna matam manghanduna leibagi mahutta isana isagi hingnana bagi lambi semjabata natana miyoi kaya busu thabak pigi haiba wakhalon thamba mathautai ngasi mahakna mateng panglibasi masagi phibam soibana Mimanadrabasu masagi hingnana balambi semba khakta natana miyoi kayada mateng tawriba sigi yenglaga mahaki kendragi wangmalana mateng tawribane asigumba phaba thabak tawba miyoi sing aigi migi naidana mateng tawfam thoe masina makoigi pungning thawgatpa oina mimang thokna hingba amadi masana masagi hak masak khangna chawthoksana hingba ngamgadoribani haikhe differently able worker oiragasu moida masagi sinpham mama Nine Tobusing the Mating Pang money. No, not quite ranty Torising Sina, a quay, Hora Eva, at the level Tirba, Amarom the Harga, Jenny Shama, and say, Moigi King Bangam, Makara Mating Pangadi, Samasida, at the Moi Shibiragadi, Samas the Moi Seneri, at the Gimoida Hingba, Nambagi Wakalon, South Samama, Paugani, Hibagi, Wakalonda, and a luxury say, Awang Kuno. Ngasigi khongsat aduda mateng tawkiba nongmai kapam subanka masagi sahi ahum surakpada polio nabadagi makhong ani amasung makhut oi paralyzed tawduna mimanadabna leirabasu makhut yet amadi mayana siktuna mobile sembana masagi sinpham oiduna senthok leina mipan tangdana hingliba miyoi amane amadi thoksom surbalasu haksangi phibam mimanadrabasu painting tailoring amasung handicraft ke polam sing thaba khaktana natana Home for the Training Center Society for Disabled Person Manipur Haiba Center ama hangduna haksangi phibam mimanadraba kaya busu training piduna masana hingjaba ngamnanaba lamjing lamtak le masida ngasi MLA karam syamgi maikidagi selgi mateng panglibasina makoi gi thabakta hena khumang sausan hanba ngamlagani haiduna harauba phongdokpaga loinana nahasingda thabak subagi hainabi sagatchi haiba wafam sing phongdokhi Sumana momoina suning da bagi wani loinga mi kaino ai bu khun nama china ai nupi thi dana nupi tha kan na madu ki pandom da changali adu moju kona haninge painting ji ga
ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤꯒ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯔꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯠꯄꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯠꯄꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯟꯖꯤꯌꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯁꯥꯏꯀꯜ ꯁꯤ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯗꯤꯐꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯐꯦꯂꯤꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯨꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ICAR South ki meneng makhada Somsai Battalion na Senapati District ke Faibung Khunauda Mobile Vehicle Checkpost hangduna frisking checking sathabada lupa lakh tara ka nipan henbagi kwa maru kg lising ani ka chanipan marfu miyoi ani dagi fare haina pyaro gi cherola man haire pyaro gi cherola san hai lona yadaba maong da purakhiba kwa maru sing adu miyoi ani aduna bolero pickup gari ani da purakpane kwa maru sing adu Nagaland gi Dimapur town da punana bohonaram haire farba polam sing adu ka konana miyoi ani adu makha taba logi thabak lokhanana ba Faibung police station da sinakre haina pyaro gi pawashina makha tari Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM Imphal Central District ki office ama ngasi North AOC da BJYM Manipur Pradesh ki President Manohar Mayum Baris Sarmana hangdokre BJYM Imphal Central District Committee na sinduna ngasi pangthokiba office hangdokpagi thauram maduda BJYM Imphal Central District ki President Aribam Puinabanta BJYM ICD Manipur Pradesh ki in charge State Secretary Nongzai Mayum Nishar Sheikh Imphal Central District ki co-in charge Alex Ningombam BJYM ICD President Chanasam Surjitna maru oiba singwaina saruk yakhe Thauramadu ka mari lenena BJYM Manipur Pradesh ke President Manohar Mayum Baris Sarmana hai hauzik paliba BJP lengak asina changsiliba war on drugs bu saugatpa oina BJYM nasu hiram kayada saruk yaduna lakle masigi saruk ama oina drug safam amadi yonfam oriba North AOC ase aphaba mafam ama onthoknabagi pandamda BJYM gi Imphal Central District Office ase mafam asida hangdokpare ngasi office hangdokpa asina mafam asida drug saba yonbegi thabak sathariba ase khara makhaide hantha hanba ngamlagani hainasu mahakna makha takhi Sigi dumaba mayala lana patana khaliba jaga asida akoi office thamjan mani maramdi office lairagadi mafam swai sida koi drug amadi mafam sida mayai kabani sa amadi phatabali chachaliba singa sa mafam si khara khachik toi ta su iramdam Manipur si yenga samdokpa ngamgani haibagi wakhanda akoina mafam asida lairiba BOC gi area asida akoina district central district ki manung chaliba district office ase ngasi head office ase BOC da hangdokpani Manipur gi maming lereba urologist Professor Sinam Rajendra Urological Society of India na President's Gold Medal pinanaba nominate tawkhre tha asigi anidagi nimit mari nisupna New Delhi da sathaba Urologist Society of India gi humpu suba sahi gi conference da Professor Sinam Rajendra Singbo President's Gold Medal gi damakta nominate tawkhibane Professor Rajendra Regional Institute of Medical Sciences Imphal ge Urology Department head oina thaupuramne Laibak asida urology gi hiram basi hena promote taunana bamati popular oina ba Professor Sinam Rajendra na hona kibasing adu sakhangduna President's Gold Medal ge nominate tawkhibani haire Tata Company Group ke Judio haina mingthon ba nupa amasung nupi ge fashion items sing yon ba showroom amanga se Imphal ge Thangal Bazar da Thangmaiban Assembly Constituency ke MLA Khomuksam Joy Kisan na hauna bi matungina hangdokre PCTC Courtyard ke manung channa Judio showroom hangdokpagi thawri da MLA ke Joy Kisan na hai ngasi hangdokliba showroom asi Manipur da leiba atai showroom sing dagi top showroom ama oibagi mami chauna tai ahongba mamalda abhaba quality leraba products sing miyamda phangaliba showroom ase Manipur gumba middle class family singna masing yamna leiba lamda masidade khwaidagi chunaba showroom ama oiragane maduda sunatana achauba showroom ama chalaina na bokhona bada lamda masigi naha kayada thabak supire masina lamda masigi sanbitlonda chauna kana bapiragani haina show MLA na makhata khe Manipur ki praja mayamna masi yamna pamnaba oigani akhoi gi leiriba
middle class अखोई की मैम से लोई अखोई की showroom ने हरगा अखोई की afford तो बंगम दब श्याम याव है दारे अखोई की branded ने हरगा अखोई की कनो सिना है ना है ना वंगमन की दना अदु मधु की आई कनो अटोबर ब्रा कनो दो सीधा बदगी वाफम नचे दे अखोई मणिपुर की ददी सिगी जुडियो सिना क्वाई चाना निकल ले पोट सी जो दुम क्वालिटी ले येंग बुझे फजाई लोइन मोलगा दुगा मम्मल सु याम रिजनेबल लोइ Imphal East की लमलाई Assembly Constituency की मनुंगदा लेबा दाखेल दसुमती Junior Aided High School दा Constituency की MLA ना डेस्क अमदी बैंड सेट कुनगुमदो यावना मतेंग कया पीख्रे महिरोई हुंपुतरा तरुक लोम लेबा स्कूल लदुगी फिबम MLA ना यंगसिनके स्कूल लसिदा लेरिबा अवार्ड अपासिंग मेंसिनदुना अथुबा मतमदा नुपी मसासिंग की टॉयलेट साबा हौरगनी हाइनसो MLA ना थाजबा पीखे Richter scale 4.0 के magnitude Manipur की उखरुल district ngarang ayuk yuha hakre haina National Center of Seismology na haide National Center of Seismology की matungina ngarang ayuk pung taru kamina tara ga marirum ta badwaida hakiba yuha adu leinung da kilometer tara hutna luthana hakibane adumoinamak yuha hakiba aduda maram oiraga amang atadi amata yaukidi haide लिसिंगनी तराग तरुक तराग निपांदा मणिपुर लेंगाकना एजुकेशन डिपार्टमेंट के रेगुलर बेसिस दा मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पोस्ट चामरी के तराग हुमदोई लौननबा रिटन टेस्ट फाउबा तौख्रगा ngasi फाउबा हाइदोक्तना लेरिबासि लाक्लिबा तांग कुन फाउबगी मनुंगदा हाइदोकपियो करिगुंबा हाइदोक्तबा तारबदे अकनबा खोंजंग संगसलगनी हाइना जॉइंट एक्शन कमिटी एजुकेशन MTS रिटन टेस्ट कंप्लीटेड 2016 and 2018 बैच के को कन्वेनर गंभीर सगोल सेमना ngasi पांगथोकपा पाउगी मिफम अमद फोंगदोख्रे मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा पाउगी मिफम अदुदा गंभीर सगोल सेमना मखा तारदुना मणिपुर लेंगाक एजुकेशन डिपार्टमेंट ना MTS पोस्ट चामरी के तराग हुमदोई लौननबा नोटिफिकेशन थोक्तुना दरकार ओइबा थबकसिंग पाइखतके पोस्टिंग असigi रिटर्न टेस्ट तौदुना यावहनख्रबा मतुंग ngasi फाउबा हाइदोक्तना नमसिंदुना थमले मसिना रिटर्न असिदा याउजरिबा नहा कयागी पुनसी मांगनना बसिनबदा नतना कदोमदा थोकदोरिबनो हाइबा तंबंगमदबगी फिबमदा लेरे लेंगाक असिदा कयारक हाइजख्रे मेमोरेंडम कयासु पिशनख्रे ngasi फाउबा करिगुंबा अमता हाइदना लेरे हंदक फमखिबा असेंबली मिफमदसु पुथोकपिरकपगी महुत्ता ग्रेजुएट हिंदी टीचर की ओइना हाइदोकलगनी हाइबसी यामना लाइबक थीबने असिगुंबा थोंग असि JS ना याबा ngamloi amadi lakliba February 10 फाउबगी मनुंगदा लेंगाकना रिजल्ट हाइदोक्तबा तारबदे JS ना लेबाक मियामगा पुल्लगा कनबा खोंजंग संगसिनलगनी हाइखे तो ना आइटिन रो हिफौते सही मंगा तो नामसिल थमना कोई होजि थबक तौबा याबगी सही एज बार अयामना लोय ओइरा सि लेगे अयामना सिगी दायित्व जी गवर्नमेंट पुबीगद्रा गवर्नमेंट पुबम थोएल असिगुम खुदोंग चादब कयासी नमसिलगा सुम थमजना अखोइगी युसिंगदा अदि थबक थिजब युसिंगे हकसे मतपीबा असुम मायामसि खल्लुबदा अखोइ हौजि वाखल लेना नाब मायामसि यौनर सि गवर्नमेंट खंगबिदे मरम करिगिनो हाबसे अखोइ सेमगी मफमदा अखोइ थमजरी हौजिक पाउगी मरथना अटेन ब्रेक अमगा सुलोंबिनसे Heritage Convent admission open for WOW kids, that is playgroup, nursery, LKG and UKG. Admission starts from 4th February 2023. Day boarding facilities available. State-of-art digital classroom, fully digitized and Wi-Fi enabled campus. Holistic learning through playway and research methods. Highly qualified and experienced teachers. For more details, kindly visit the school office or log into our website heritageconvent.com. Heritage Convent admission open for WOW kids, that is playgroup, nursery, LKG and UKG. Admission starts from 4th February 2023. Day boarding facilities available. State-of-art digital classroom, fully digitized and Wi-Fi enabled campus. Holistic learning through playway and research methods. Highly qualified and experienced teachers. For more details, kindly visit the school office or log into our website heritageconvent.com.
Mideng tabiribasingbo amuka hana taram noksari hauzik bakha taba pauda All Manipuri United Clubs Organization amukoge kuntra suba mapok kuman thorum ga mari lenana kwakaichal akham laikai de laiba amukoge office building ge akoiba masung thorum pangthopam oriba kwakaichal akham laikai community hall amade kwakaichal ge akoiba da United Rehabilitation URC President Puspa Kantana Lusingba URC ge members singa loinana nongmagi oiba social service ke mama ngasi pangthokre ngasi Sit Sengbagi Thorum Aduga Mari Lenana, Amukogi Secretary Dr. Norendra THOKCHOM na hai, URC members in Galoinana, Sit Sengbagi Tabak Pangtok Libase, Tungi Yaifana Bohot Navane, URC members singa, Abhaba Achumba Lambi Amagi Manglani, Ama Tapna, Fang Bangam Lagle, February Taragani Toy the Pangtoka Doriba, Amukogi Kuntra Suba, Foundation Dege, Damak, Ngasigi Sinta Asi Pangtopane, Ngasidagi Hauna, Idam Damasi, Luna na Tambada, Mateng Wegada Batabak Thorum Sing, Tankak Naina, Amukogi Mideng Makada, Pangtok Minanaba, Warep Lominare Hainasu, Mahak na Makata K. All Youth Students Union Manipur, Eshum Nasinduna, Yaripok Circle ki Oiba, Class 10 Tagadaba, Mahidri Singi Oina, Ahum Laksuba Yarimok Examination 2023 Ngashiloshin Cray, Examination Asida Yaripok the Labor School, Tara Romge, Mahidri Jamaromna, Saruk Yaduna Atoy Hentana K, Pangtok Liba Sangdam Nabasi, Mahidri Singna, Exam Tabada, Lady Baki Basing, Karamakai Kokhanba, Ngamnanaba, Shinba Mok Exam ni Haina, Yunanesige, General Secretary, Kongbam Nganba Maitena, Fongdorak Lay. Makata pada Eshum gi maikedagi bosem amasung kosem na loba class 10 amasung 12 ke examination da saruk yagada ba mahidoi singi mafam dasu exam asi ingna signa thana amade thoghaning da ba thodok thoktana na ba pautak piki masigal loinana mahidoi khuding makna mai pak pa oirasanu haina yaifa pausel su piki Agromet Field Unit MFU Lampel Partner Thadorak par report amagi matungina ngasi state asida khwaidagi sakibagi chang ase degree Celsius 15.5 ne aduga khwaidagi ingbagi sagna degree Celsius 3.2 ne ngasi ayukta sitkiba nungsita yawba ising manilgi changna chada marfugani thoi oike nungthilda sitkiba nungsita yawba ising manilgi changna chada 13 oike haire Eastern Nagaland People's Organization ENPO na Nagaland State Assembly Mikal boycott tawgani haina tawrambado handokre haina Union Home Minister Amit Shah na fongdokre ENPO na Mikal boycott tawgani haina sangsilamba khongjangado Prime Minister Narendra Modi laingakna thajaba pibadagi handokibani haina palladuna Union Home Minister Amit Shah na hai khongjang handokibasina leibak asigi saukhat khongjel amadi tangdu leitana leinana bohonariba laingaki khongthangda chawna kanaba piragane Amit Shah na thagalakiba tweet singda mahakna hai ENPO na democratic oiba maongda khongjung handokiba sida apenba po Prime Minister Narendra Modi nasu awang nongpok state singda leiriba miyam na show ENPO ga punna chanminanaba akanba maongda hotnari hai ki Lona Tingba Thamkraba Popular Front of India PFI gi member ahum Madhya Pradesh Police na ngasi fare haire Lona yadaba maongda lainga ki mayokta thabak ka thauram kaya satharami haibagi maralda PFI ge members singa do phagat kibani haire thaudoka siga mari lenana haukibani mit kharani asida police na faduna custody da thamkiba lup asigi member mari shokre ngasi fariba PFI ge members sing adude Dhar district agi Gulam Rashul Shah sahi kuntraga tarek Indore dagi Sajid Khan atopa ming Gulam Nabi sahi yankhai ga taruk amade Aurangabad dagi Parvez Khan sahi kuntrani haire Kumza lisingani kungama thoidagi kumza lisingani kungamanga da cancer gi oirakadaba phibamase yamna mipai ningai oire haina oncology Collegium Narayan Health ki Chairman Dr. Damodar na fongdokre India da hauzik oirakliba cancer ki phibamase yengladuna Dr. Damodar na hai kumza lisingani kungama thoida cancer nabagi mi masingase million kungataruk dasmik taret oirambadagi kumza lisingani kungamanga dadi million kungamapan dasmik nipanda hengalakpa yabagi phibam leire Indian Council of Medical Research na piba report ki matungina India da years of life loss asi nupana million taraga mari dasmik taret nupina million taraga humdoi dasmik taruk oiri haina Dr. Damodar na fongdorakle
India के tourism da akhana bamideng thamduna Sri Lanka laingakna Ramayan gamari leina bamafam sing khangdoktuna semgat kadore Sri Lanka tourism promotion gi official Jibana Fernando na phongdorak pada Sri Lanka da Ramayan gamari leina ba mafam yangkai khandokle mafam sing asi semgatuna tourism da saukhanna ba khonaragane masina India yauna Buddhist laibak sing dagi lai khurumba amade lam koiba lakadaba miyam da anauba mahau ama piba ngamlagane mahangna makha taraduna hauki besahi khara asida Ramayan tourism ga mari leinana India da promotion kaya pangthokiba laikre India dagi lam koiba lakpa mi sing asina yamdrabada Sri Lanka da leiriba Ramayan ga mari leinaba mafam sing amade soidana sanglamba thengnare lisingani kungani thoida Sri Lanka da tourist lak daret Dasmik ani rom lak lamni masigi manungda India masa lak ani lising kun go humdoi rom oibana khwaidagi wangna revenue lakhanba laibak oire Loishin lakpada maro iba pau amuk hana pizari Laikhidraba Bidya Premanandagi postmortem loreba matung Thawal Okramda aroiba mathong magam pangthokre Pokri amasung pat phunjillaga community hall sabagi sannabi ama lakliba sitokase community hall di ahangba lamda sagadabani haina Chief Minister N Birenna phongdokre amade Khwairamban ima kaithel lasi Manipur sak takpada sithaba yadraba mani haina Wangkhai Assembly constituency gi MLA Thangjam Arun Kumar na phongdokre Hauziki oina di matang asida Times of Manipur ge nungthal gi Manipuri paulo sinjare mideng tabiri vesing busin thoi thok somna amuka na kurumjari